onim se wa wie ni no odi nsem huna promise enti me nua panu nim se na mi tu emema fo a de me ka kire o mo ne se ejapade bi a wo ye no wo yire benya chefa se wo pe wo se wo mpe wo enti so onim se ye kase won fa bi na be ha wo a mani contribute se da katu ya 1000 kura mani 500 me shem because ko mema ni bua ne ha o mo wo hwe no brawa bre ni ade a chese ba na mre bi me ye hwi na e bia onu kura kakra bi obenya no so de ye bibi oba no me ware no me wo fie mienu dada me wo me ka mienu dada me ware no me ne na si fie miensa aka ho enum ni nyina na e beche debi ejapade a wo ye ya ansa na ware no nka ho but eno no enso bibi wo ho so uko under the Matrimonial Causes Act the friend bibi property and financial settlement the whole jurisprudence in say ye mre mu ye hu ne say ware oba wa pija ne mudie wa ma society no view no highly enti se wo janu ani kwa se wo janu man be from dodo me man be bre so adwene no o jai oba na opese oba na tete ne nkrofo ka se o jai no nti no ayede yes enti for instance when na twempena no akwa no no oti bebi a na mete ho na mete etimi abodin bebi ta Accra town na akwa no na betena hodwo afa wo janu na onsan kwa Accra town wo janu onsan kwa na busu afie da bi tie no no se wasi wo fie miensa ansa na wo na court betimi age ba akodi ama no any friend property settlement no you betimi so age alimony the friend push off money you betimi age ase ayi usum no yes no wo ajapade am pay court timi yi bi de mo ba no it happened in a case Ramia versus Ramia court no age efie de ma oba no a settlement